Father, in the name of Jesus, we thank you that this is the day that you have made. We rejoice and be glad in it. Father, we pray that even as we hear your word, that you will speak to us. They may not be my words, but let them be your words, O God, to us, that they may change us, they may build us, that we may be able to enter your kingdom. Father, we thank you. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Let's turn our Bibles to the book of Acts. Acts chapter 12. Acts chapter 12. Verse 20 to 23. Acts chapter 12. Verse 20 to 23. This is what it says. It says, and Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon, but they came with one accord to him, having made Blastus, the king's chamberlain, their friend, desired peace, because their country was nourished by the king's country. Verse 21, and upon a set day Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne, and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, it is the voice of a God, and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms. Bukeye Herode arakarira ab'Itiro n'i Sidoni, ariko bahuza inama baramusanga, bahongera Burasito umutware w'abashashi b'umwami, basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahahaga mu cy'umwami Herode. Nuko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganirira. Abantu barasakuza bati, yemwe noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya, kuko adahaye Imana icyubahiro, aherako agwinyo umwuka urahera. Amen. James chapter 4 verse 6. Muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 6. This is what it says. It says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Imana irwanya bibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Amen. I'm going to talk about a very interesting topic. Ndashaka kuvuga ku nkuru ishimishije. It is a topic that is very deceptive. Ni inyigisho rimwe na rimwe ishobora kuba yashuka. We get deceived. Rimwe na rimwe hari igihe dushukwa. So that's why I wanted to talk about it. Of course, God told me to speak about it. Niyo mpamvu tugomba kuvuga kuri no nyigisho kugira ngo tuyimenye, so that we know what the word of God says about it. Kugira ngo tumenye icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. I'm going to talk about pride. Ndashaka kuvuga kwishyira hejuru. Pride. Kwishyira hejuru. Hallelujah. Hallelujah. Pride. Kwishyira hejuru. Many of us abenshi muri twe think we are humble. Hari ubwo dutekereza ko duciye bugufi. Amen. Amen. It is good to be humble. Ni byiza ko duca bugufi. But we need to find out, what does the Bible talk about pride? Ariko dukeneye kumenya neza icyo Bibiliya tubwira ku bijyanye no kwishyira hejuru. And what does the Bible talk about humility? Kandi ni iki Bibiliya nanone tubwira mu guca bugufi. Because one of the things that will determine our relationship with God, kubera ko kimwe mu bintu bizagena imibanire yacu n'Imana, and our progress, kandi ikizagena iterambere ryacu mu mibanire yacu n'Imana, in our lives, mu buzima bwacu bwa buri munsi, is our pride in relation to God. Ni ukwishyira hejuru cyangwa se no kwizamura mu mibanire yacu n'Imana. The book of James says that God resists the proud. Igitabo cya Yakobo yaravuze ngo Imana irwanya bibone. God resists. Imana irwanya bibone. That is a very strong word. Iryo ni ijambo rikomeye kurwanya. God resists. Imana irwanya. In Kinyarwanda it's even very done very well. Mu Kinyarwanda babivuze neza. God fights. Imana irarwanya. Hallelujah. So that means if you are proud,
niba rero wishyira hejuru you are starting a battle with God. utangiye intambara n'Imana. Amen. Amen. If you are proud, niba wishyize hejuru you are beginning a battle with God, utangiye intambara n'Imana, and God will always win. kandi Imana izahora ari intsinzi. Hallelujah. God resists the proud, Imana irwanya abibone, but gives grace to the humble. ariko igatangira ubuntu kubicisha bugufi. We look at King Herod. Twabonye umwami Herode. Herod presented himself to the people, Umwami Herode yiyerekanye imbere y'abantu, and he wore robes, yari yambaye imyenda, and as he talked, mu gihe rero yarimo aganirira abantu, the Bible says he talked so well. Bibiliya itubwira ko yavuze neza cyane. He talked so well. Yavuze neza cyane. Some of us talk so well. Abenshi muri twebwe bavuga neza. Hallelujah. Hallelujah. And we are tempted to be proud because we have talked so well, we have sung so well, and all the praises are coming, and then you are tempted to be proud. Kubera ko twavuze neza, kubera ko twaririmbye neza, hari igihe dushaka kugeragezwa kugira ngo twishyire hejuru. I preach so well. Ndabwiriza neza. And then everybody says you've preached so well. Abantu bose bakambwira ngo wabwirije neza. Then you are tempted to be proud. Ukagerageza ugashaka gushukwa kugira ngo wishyire hejuru. And that is the temptation that Herod fell into. Icyo rero nicyo kigeragezo Herode yaguyemo. He presented himself to the people, Yiyeretse abantu, dressed in robes. yambaye ikanzu, He spoke so well. yavuga neza. And the Bible says the people looked at him and started worshiping him. Bibiliya iratubwira ngo abantu baramureba batangira gusa nk'abamuramya. That is the danger we have in churches nowadays. Icyo nicyo kigeragezo gikomeye dufite mu matorero muri no minsi. We worship people. Hari igihe turamya abantu. You worship the singers who sing so well. Hari igihe uramya abaririmbyi baririmbye neza. You worship the pastors who preach so well. Hari igihe uramya abashumba babwiriza neza. Hallelujah. Hallelujah. And this was the problem with Herod. Kandi iki nicyo cyari ikibazo mu gihe cya Herode. And the Bible says Bibiliya iratubwira that God got annoyed Imana yararakaye. because no one takes the glory of God. Kubera ko nta muntu n'umwe ushobora gufata icyubahiro cy'Imana. The people looked at Herod Ariko abantu barebye Herode, and they said, look, he looks like a God. baravuga ngo noneho si umuntu arasa n'Imana. And whenever you take the glory of God, Igihe cyose uzafata icyubahiro you cy'Imana, are beginning a battle with God. uba watangiye intambara n'Imana. Let me say it again. Reka nongere mbivuge. Whenever you attempt to take the glory of God, Igihe cyose uzagerageza gufata icyubahiro you are cy'Imana, beginning a battle with God, uzaba utangiye intambara n'Imana. which you will never win. Kandi iyo ntambara ntuzayitsinda. And that was the problem with Herod. Iki nicyo kibazo yari afite Herode. The Bible says God got annoyed Bibiliya iratubwira ngo Imana iramurakarira. because Herod was taking his glory. Kubera ko Herode yaratangiye gufata icyubahiro cy'Imana. And the angel of the Lord came down Marayika w'Uwiteka aramanuka and killed Herod. yica Herode. Hallelujah. Hallelujah. And that is the danger we are facing nowadays. Icyo rero nicyo kibazo duhura nacyo mu minsi yacu. I was attending a meeting, Mu minsi ishize nari ndi mu nama, and they had employed somebody. bari bahaye umuntu akazi. And the people told the person that, say something about yourself. Abantu babwira umuntu baramubwira ngo gira icyo wivugaho. So the guy started giving his CV. Wa muntu atangira kuvuga ibyo yakoze. I studied here. Nize hano, I have a degree. mfite impamyabumenyi. And he said something which shocked me also. Avuga ikintu gisa nkaho cyantangaje. Part of his CV. Kamwe mu gace k'ibimuranga. He said, and I am also humble. Aravuga ngo kandi nciye bugufi. So I looked at this guy. Ndamureba. I said, if you say you are humble, Niba uvuga ko uciye bugufi, then I have a question mark. mfite ikibazo aho ngaho. Let's look at Proverbs 27 verse 2. It says, let another man praise you and not your own mouth, a stranger and not your own lips. Let me repeat it again. It says, let another man praise you and not your own mouth. A stranger should praise you, not your own lips. Imigani 27:2 haravuga ngo aho kwishima washimwa n'undi ndetse n'umushyitsi ariko atari ururimi rwawe wishimisha. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So Amen. when this man said, I'm humble, Uyu muntu aravuga ngo aciye bugufi. I looked at him Ndamureba and I just kept quiet. ndaceceka gusa. And he did not last in the job even 1 year. Nta nubwo yamaze mu kazi n'umwaka umwe gusa basi. Hallelujah. Hallelujah.
Pride. Kwishyira hejuru. Pride. Kwishyira hejuru. Let's look at a few scriptures Reka turebe ibyanditswe bikeya. before we talk about the signs of pride. What shows that there is pride somewhere in your Mbere life? yuko tuvuga ko ibimenyetso bishobora kuranga yuko ufite kwishyira hejuru mu buzima bwawe. Romans chapter 12 verse 3. Abaroma ibice 12 umurongo wa 3. We are going to look at three scriptures. Turareba ibyanditswe bitatu. The first one is Romans chapter 12 verse 3. Icyambere na Abaroma ibice 12 umurongo wa 3. It says, "For I say through the grace given unto me, to every man who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God has dealt to every man the measure of faith." Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No man should think about himself more highly than he ought to think. Nta muntu ugomba kwitekereza uko atari ngo yishyire hejuru kurenza uko ari. But we should be sober. Ahubwo tugomba gutekereza twitonze. Hallelujah. Hallelujah. Before you think of thinking you are the boss, Mbere yuko utekereza ko ahari ari wowe muntu ukomeye ari umuyobozi, you should be sober minded. ugomba gutekereza ugatekereza neza witonze. Because today you are the boss. Kubera ko uyu munsi urabura umuntu ukomeye, Tomorrow you will not be the boss. ejo ntabwo ari wowe uzaba ukomeye. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, "Do not think yourself highly than you ought, Bibiliya iratwigishije ngo ntukitekereze uko utari, but be sober minded, be balanced, be sober minded." ahubwo uhore witonze, uhore utekereza ibintu witonze. Proverbs 16 verse 18. Imigani 16 umurongo wa 18. Proverbs 16 verse 18. Imigani 16 umurongo wa 18. This is what the Bible says. It says, "Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall." Kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Hallelujah. Hallelujah. Pride comes before destruction, Ubwibone nibwo bubanziriza kurimbuka, and a haughty spirit before a fall. kandi nanone umutima wo kwirarira nawo ubanziriza kugwa. And this scripture does not refer, but an example to this scripture is Satan. Urugero rero kuri kino cyanditswe ni Satani. Satan got proud in heaven Satani yishyize hejuru igihe yari ari mu ijuru, because he was one of the big angels in heaven. kubera ko yari umwe mu bamarayika bakomeye mu ijuru, And he thought, "Let me ascend to the throne of God." aribwira aravuga ngo reka nzamuke ngere ku ntebe y'Imana. Satan said, "I want to be like God." Aravuga ngo ndashaka kuzaba nk'Imana, And he was destroyed. kubera iyo mpamvu aramanurwa, He was cast out of heaven. arirukanwa avanwa mu ijuru. Proverbs 18 verse 12. Mu migani ibice 18 umurongo wa 12, It says, "Before destruction the heart of man is haughty, and before honor is humility." kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka, kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Hallelujah. Before destruction Mbere yuko habaho kugwa, is pride. hariho ubwibone no kwishyira hejuru. I've seen many people, Nabonye abantu benshi they go high, barazamuka, but finally ariko bwa nyuma na nyuma they fall. bakamanuka bakagwa. But the Bible says Ariko Bibiliya iratubwira that before honor mbere yuko haboneka icyubahiro is humility. hagomba kubaho guca bugufi. Do you want honor? Ese urashaka icyubahiro? Humble yourself. Ciya bugufi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I'm going to talk about the signs of pride. Reka mbabwire bimwe mu bintu by'ibimenyetso biranga kwishyira hejuru. And as I said, many of us, Nkuko nabivuze, abenshi muri twe we think we are humble. hari ubwo dutekereza ko duciye bugufi, But when we look at the scriptures, ariko iyo turebye ku byanditswe
we find that we need to examine ourselves. hari ubwo usanga tugomba kwisuzuma. Just like the young man in the interview who said, I am humble. Nkuko wa muntu wari uri mu kazi wari uri mu ibazwa ry'akazi yavuze ngo aciye bugufi. And within 1 year he was not in the job. Ariko mu mwaka umwe gusa akazi ntabwo yaragishoboye kugakora. I think he deceived himself. Ndibaza ko ashobora kuba yarishutse. And many times we deceive ourselves. Kandi akenshi natwe hari igihe twishuka. And the Bible is there to show us the way to go. Ariko Bibiliya irahari kugira ngo itwereke inzira dukwiye kugendamo. So I wrote down 2 signs of pride. Hariho ibimenyetso bibiri byo kwishyira hejuru n'ubwibone. Which can help us have a mirror in our lives. Bishobora kutubera nk'indorerwamo mu buzima bwacu. So that I can look at my life. Kugira ngo ndebe mu buzima bwanjye. And ask myself. Nze kwibaza njye nyine ubwanjye. Am I proud? Nibaze ngo se ntabwo naba naragize ubwibone. Amen. Amen. The first sign of pride. Ikimenyetso cya mbere cyo kwibona. And this is the most common. Iki ngiki ni ikintu twese dukunze guhuriraho. Is self worship. Nukwiramya. Hallelujah. Hallelujah. Many times we talk about worshiping God. Akenshi aribwo tuvuga kuramya Imana. We talk about worshiping other people. Kuramya abandi bantu. But do you know that you can worship yourself? Ariko se waruzi ko nabwo ushobora kwiramya wenyine ubwawe? Do you know that you can worship yourself? Ese warubizi ko ushobora kwiramya wenyine ubwawe? And when you start worshiping yourself, kandi igihe uzatangira kwiramya wenyine ubwawe, it brings the seed of pride. Ivyo bizahita ko bikubibamo imbuto yo kwishyira hejuru no kwibona. How does one worship themselves? Ni gute umuntu ashobora kwiramya? Because of your accomplishments. Kubera ibyo wagezeho. Hallelujah. Hallelujah. I am the best singer in Rwanda. Ndi umuririmbyi ukomeye cyane mu Rwanda. You start worshiping yourself. Aho ukabura tangiye ugatangira kwiramya. When you enter the church, wakinjira mu itorero, the protocol has to carry your Bible. Aba protocol bagomba kugutwaza Bibiliya. Because you are the best singer in Rwanda. Kubera yuko uri umuririmbyi ukomeye mu Rwanda. And if they don't carry your Bible, hanyuma batatwara Bibiliya yawe, you get annoyed. Ukarakara. Pride. Uko no kwishyira hejuru. Self worship. Uko no kwiramya. Hallelujah. Worshiping yourself. Kwiramya. Because of what you have achieved. Kubera ibyo wagezeho. Or because of what God has helped you to achieve. Cyangwa kubera ibyo Imana yagufashije kugeraho. You imagine God helping you to put you up to a certain level. Utekereza nawe ko Imana iragufashije irakuzamuye kugeza ku rwego runaka. And then you start worshiping yourself. Ariko wagera kuri urwo rwego ugatangira ukiramya. And that was the problem with Herod. Icyo nicyo cyari ikibazo mu gihe cya Herode. Herod worshipped himself because of the level he was. Herode yatangiye kwiramya kubera urwego Imana yaramugejejeho. Because of the position he had. Kubera umwanya yari ariho. He started worshiping himself. Atangira kwiramya. And God told him Imana iramubwira that even where you are, naho ngaho uri, I am the one who put you there. Ninjyewe wahagushyize. So let me take you down. Reka rero mpakuvane So that you can know that I am the boss. Kugira ngo umenye ko ari njyewe uri hejuru ya byose. Hallelujah. Hallelujah. Self worship. Kwiramya. 4 ways in which we can worship ourselves. Uburyo bune dushobora kuba twakiramyamo. Hallelujah. Hallelujah. How do I know that I am worshiping myself? Ni gute namenya ko ntangiye kwiramya? There are four things that you can know that when you are worshiping yourself. Hariho ibintu bine ushobora gukora ukamenya neza ko utangiye kwiramya. Number 1. Icyambere, when you reach a point igihe uzagera ahantu and you think ugatekereza ko that you know everything. Ugatekereza ko uzi ibintu byose. You don't want advice from other people. Ukumva nta bitekerezo by'abandi bantu ukeneye. Self worship. Aho uzaba watangiye kwiramya. Amen. Amen. When you think it is me. Nutangira gutekereza ngo ni njyewe. No other person matters. Nta wundi muntu numwe ushobora gutanga igitekerezo mpari. Then question yourself. Utangire wiyibazeho. Hallelujah. Hallelujah. Self worship. Kwiramya. The second thing. Icyakabiri, when you reach a point in your life nugera ahantu mu buzima bwawe and you think you are indispensable. Ugatangira gutekereza yuko uri umuntu udashyikirwa. Somebody, you think you are irreplaceable. Ukumva uri umuntu utahindurwa utasimburwa. You think that when you go, ukumva uramutse ugiye, everything will stop. Ibintu byose bizahagarara. Hallelujah. Hallelujah. You think that when you are not there, ukavuga ngo nuramuka udahari, everything stops. Ibintu byose bizahagarara. Pride. Aho ngaho harimo kwishyira hejuru no kwibona. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The third thing. Icya gatatu, how do you know that
you are worshiping yourself? ni gute ushobora kumenya ko urimo wiramya? When you begin forcing the hand of God. I'll explain that. Igihe utangiye kugenda uhatiriza ikiganza cy'Imana. When you begin forcing the hand of God. Igihe utangiye kugenda uhatiriza ikiganza cy'Imana. And this happens mainly to us preachers. Akenshi hari ubwo bibaho kuri twebwe nk'abavuga butumwa. Today when I lay hands on somebody and God does a miracle. Uyu munsi nshobora kurambura ikiganza cyanjye ku muntu Imana igakora igitangaza. Tomorrow I lay hands on another person and no miracle happens. Mu gitondo gikurikiyeho narambura umuntu ikiganza igitangaza ntikibe. Because of the glory that you got yesterday when you lay hand on somebody and people say a miracle happened, because of the glory you received and the attention and the you know, because of the attention you got, kubera icyubahiro no kuba witaweho n'abantu bose, abantu batangiye kugenda bakuvuga ahantu hose wabonye mu gitangaza cyaba bwashize. Assuming today I call people to the front, ukongera ukavuga ngo ubereka tuvuge wenda nk'uyu munsi mpamagaye abantu hano imbere, I pray hands for 5 people, nkasengera nkarambura ibiganza ku bantu 5, one of them is in the wheelchair, umwe muri abo bantu akaba ari mu ntebe yaravunitse, and he starts running, agatangira kugenda. Fire happens here. Umuriro hano wahita waka. Hallelujah. Hallelujah. Then tomorrow hanyuma ejo I come and lay hands on 5 people, nkaza nkanone nkongera nkarambura ibiganza ku bantu 5, and nothing happens. ntihagire ikintu na kimwe kiba. Most preachers are tempted, abantu benshi babavuga butumwa hari usanga bashukwa to keep up the show, kugira ngo bakomeze bigaragaze. amen. Hallelujah. The show has to keep going, kugira ngo abantu bakomeze batuvugeho. so preachers devise ways. abavuga butumwa ugasanga bashyizeho inzira zindi zitandukanye. They try when they are laying hands on people, bakagerageza ko gushyira ibiganza byabo ku bantu. some push them to make sure they fall, ndetse bamwe bakagerageza no kubasunika kugira ngo bagwe, so that the anointing appears to be there. kugira ngo amavuta yabo no gusigwa kwabo gukomeze bigaragare ko bihari. I've heard of preachers who even trip people. They trip them so that they fall, so that people can see the anointing. ngewe nzi abavuga butumwa bamwe na bamwe bagenda babwira abantu mbere yuko bajya kubasengera kugira ngo baze kwitura hasi. Oh yeah, they trip them. Kubatega, what do you call it? barabatega kugira ngo bagwe. When they are praying for them, mu gihe barimo babasengera barabatega so that they can fall, kugira ngo biture hasi. they are forcing the hand of God. aho ngaho barimo barasunikiriza ikiganza cy'Imana. I heard of a preacher in Uganda. He was from Nigeria. numvise hari umuvuga butumwa nabonye muri Uganda yaturukaga muri Nigeria. He had a device yari afite igikora icyuma which he puts in his hands, yari afite icyuma yashyiraga mu kiganza cye, and it could give you an electric shock. byashoboraga gutera umuntu gufatwa n'umuriro. Amen. So when he lays hands on you, igihe rero akurambuye ikiganza, you get an electric shock. wahita gufatwa n'umuriro. Amen. And Amen. because of the shock, kubera rero wa muriro you have to fall. ugomba kwitura hasi birumvikana. Hallelujah. Hallelujah. Forcing the hand of God. aho rero ni ugusunikiriza ikiganza cy'Imana. Forcing the hand of God, gusunikiriza so ikiganza that you can cy'Imana maintain the self-worship. kugira ngo ukomeze ugaragara imbere y'abantu, ukomeze wiramye. Hallelujah. Hallelujah. Pride. kwishyira hejuru n'ubwibone. And once you do that, kandi ibyo nuramuka ubikoze, you are beginning a battle with God. utangiye intambara n'Imana. Because the Bible says God resists the proud, kubera ko Bibiliya yatubwiye ngo Imana irwanya bibone, but gives grace to the humble. ariko ihera ubuntu n'imbabazi ababicisha bugufi. The fourth thing that can identify self-worship ikintu cya kane cyakugaragariza ko uri kwiramya is when you have an obsession to be served. ni igihe ufite ukunda cyane ko wakorerwa. Hallelujah. Hallelujah. You have that obsession that whenever you come into a place, people have to serve you. They have to, again, let me talk about us pastors. ni igihe wumva iteka ryose wumva urarikiye yuko igihe ugeze ahantu bagomba kuza bakagusanga bakagukorera, bakuzanira ikibakwitaho cyane, bakwitaho ibintu byose. It is good to serve leaders, ni byiza yuko dukorera abayobozi bacu, but the leaders should not be obsessed with Ariko- the service. abayobozi ntabwo bagomba kuba ari abantu nanone bahora bararikiye ko bakorerwa ibyo bintu byose. Hallelujah. Hallelujah. It is good to serve your leaders. ni byiza ko ushobora gufasha abashumba bawe, I feel abayobozi bawe. honored. I feel honored when people honor me, ndabyishimira iyo abantu banyubashye, but I should not be obsessed with it, ariko kandi ibyo ngibyo ntabwo bigomba kuntwara umutima, such that if I enter the church ku buryo nindamuka ninjiye mu itorero and no protocol greets me or carries my Bible, habura umuprotokole wo kunsuhuza cyangwa se kuntwaza Bibiliya, it shouldn't be a problem. ntabwo bigomba kuba ikibazo.
Hallelujah. Hallelujah. It shouldn't be a problem. Ntago bigomba kuba ikibazo. But if they welcome me up to my seat, thank God. I appreciate the honor. Nibaramuka baje bakansanga mu muryango bakantwaza Bibiliya bakangeza hano imbere ngomba gushima Imana. But if they don't, ariko nibatabikora nta kibazo. nta kibazo. Amen. Amen. No problem. Nta kibazo. Hallelujah. Self worship. Kwiramya. When you feel you are above, iyo utangiye kumva uri hejuru, watch yourself. utangire wisuzume witonde. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The second thing icya kabiri that we can look at in our lives ikintu dushobora kuba twareba mu buzima bwacu that can create pride ikintu gishobora kuba cyarema ubwibone no kwishyira hejuru is strife. Strife is like competition. no kumarana. Yeah, strife. Kumarana. Hallelujah. Hallelujah. Strife. Kumarana. And this hinders the work of God in our lives. Ibi rero nibyo bijya bihagarika imirimo y'Imana mu buzima bwacu. Instead of doing what God wants us to do, aho gukora ibyo Imana ishaka ko dukora, we try to do what we want to do or what we see others do. hari igihe dushaka ko dukora ibyo twabonye abandi bakora. Because you see what happens in other churches, for example. kubera ko wabonye ibikorwa mu yandi matorero n'urugero, I try to emulate the same thing in my church. havuga ngo nanjye reka ngende mfate ibyo mu yandi matorero nabonye nanjye nze mbikore mu matorero yacu, Or in my life. cyangwa mu buzima bwanjye. Some things are good. hari ibintu bimwe na bimwe ari byiza, Sometimes we learn from other people. kandi hari ubwo twigira ku bandi bantu, And it is good. kandi ni byiza. If I see a church doing something good, I can do it in iyo my church. ndamutse mbonye itorero rikora ikintu cyiza, nshobora no kugikora mu itorero But there are ryacu naho. sometimes when we copy things just because of competition, strife. ariko hari igihe rimwe na rimwe tujya dufata ibintu by'ahandi tukabyigana gusa kubera ko turi gushaka guhigana And nabo, it is not what God is telling you to do. kandi icyo si cyo Imana irimo irakubwira. Amen. You do Amen. something because you've seen others do it and it's not what God tells you to do. ukakora ikintu kubera ko wabonye abandi bagikora nyamara atari cyo Imana iri kukubwira gukora. Amen. Amen. Strife. Mwiryane. And once you start doing that, igihe rero watangiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, it has the seed of pride. ibyo birimo akabuto ko kwishyira hejuru Because you y'ubwibone. want to be on the same level as the other person. kubera ko ufite gushaka kuba ku rwego rumwe n'abo bantu bandi. Hallelujah. Hallelujah. Strife. Mwiryane. That's why we get people who are prophets. niyo mpamvu abantu bamwe na bamwe b'abahanuzi, God has given me the gift of prophecy. Imana yampaye impano yo guhanura, God has given me the gift of evangelism. Imana yampaye impano yo kuvuga ubutumwa. So instead of sticking to my gift, aho kuguma kuri ya mpano yanjye, after I have evangelized to thousands of people, nyuma yo kubwiriza abantu barenga ibihumbi, I have the gift of evangelism, mfite iyo mpano yo kubwiriza ubutumwa, but not the gift of a pastor. ariko ntabwo mfite impano yo kuba umushumba. But because I like the big crowds in the church, ariko kubera ko nkunda abantu benshi mu itorero, you find some evangelists uzasanga abavuga butumwa bamwe who are not pastors, batari abashumba, but ariko they start churches bagatangira amatorero, and pastor the churches. bagashumba ayo matorero. Hallelujah. Hallelujah. Pride. kwibona It diverts us from the will of God in our lives. bijya bituvana mu bushake bw'Imana mu buzima It bwacu, diverts us to what God wants to do in our lives. bijya bituvana ku cyo Imana ishaka ko dukora mu buzima And bwacu. many of us will be surprised when we go to heaven. abenshi muri twebwe tuzatangara nitugera mu ijuru. And God will ask you, Imana izakubaza, what was your ministry? What did you do? ni uwuhe murimo wari ufite, wakoze iki? And you tell God, I was a pastor. ubwira Imana ngo nari umushumba. Then God asks you, Imana ikubaze, who told you to be a pastor? ninde wakubwiye kuba umushumba? Who told you to be a pastor? ninde wakubwiye kuba umushumba? You were supposed to be an evangelist wagombaga kuba umuvugabutumwa, because you wanted the fame. ariko kubera ko washakaga kumenyekana. Hallelujah. Hallelujah. You wanted the pride. You wanted to, kubera ko washakaga kumenyekana, kuvugwa n'abantu, you go to heaven uzagera mu ijuru. and you are supposed to be a prophet. wagombaga kuba uri umuhanuzi, You had a prophetic ministry. wari ufite umurimo w'ubuhanuzi. And God asks you, Imana ikubaze, what did you do on earth? ni iki wakoze ku isi? I had a big church. nari mfite itorero rinini. And God will tell you, but you are supposed to be a prophet. ariko wagombaga kuba umuhanuzi.
Pride. Kwishyira hejuru. Pride. Kwishyira hejuru n'ubwibone. Back to us preachers. Reka twongere tugaruke ku bavuga butumwa. I have a friend of mine who was a preacher. Hari inshuti yanjye mfite y'umuvuga butumwa. He was invited to a church Yari yatumiwe ku itorero to preach. ajyayo agiye kubwiriza. Yeah, a friend of mine is a pastor. Ni inshuti yanjye n'umushumba. He was invited to a church to preach. Yaratumiwe ku itorero ajya kubwiriza. And he asked God, what am I going to preach in this Abaza church? Imana yibaza ngo ese Mana ni iki ngiye kubwiriza kuri iri What torero? message should I preach? Ni ubuhe butumwa nabwira bano bantu? God gave him a message. Imana imuhereza ijambo. And he was supposed to preach for 1 week. Yagombaga kubwiriza icyumweru cyose. So the first night he came to preach. Ijoro rya mbere yaje agiye kubwiriza. And the message God gave him ubutumwa Imana yamuhaye was a tough message for teaching and putting people straight. bwari ubutumwa bwasaga nk'aho bukomeye bwo kwigisha ndetse no gusa nk'aho harakariye abantu. So usually when you preach such messages, Akenshi iyo ubwiriza ubutumwa nk'ubwo ngubwo people don't shout. abantu nyine ntago basakuza. They don't say amen, 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 amen. Ntago bavuga za mena nyinshi. So the first day it was quiet. Umunsi wa mbere arabwiriza abantu bose bari batuje. He preached the next day. Arongera abwiriza umunsi wa kabiri. Same. Nanone bigenda gutyo. Then the host pastor called him. Hanyuma wa mushumba wari wamwakiriye aramuhamagara And told him aramubwira that don't you have any other messages to preach? aramubwira ngo ese nta bundi butumwa ufite wabwiriza? Don't you know how to preach those messages where people jump the chairs and carry the chairs and everything? Ese ntabwo uzi kubwiriza ubutumwa aho abantu baterura intebe bakirukanka bagakora ibintu byose? Now because my friend was invited Kubera ko rero mushuti wanjye yari yatumiwe and still had more days to preach, kandi yari afite iminsi myinshi yo kubwiriza, he told the pastor, abwira umushumba, yeah, I know how to preach those messages. aramubwira ngo yego ndabizi uburyo bwo kwigisha ubwo butumwa. So the following day, Umunsi ukurikiye he picked a sermon afata icyanditswe that makes people carry chairs. icyanditswe kiza gutuma abantu bikorera intebe. Hallelujah. It is a problem. Ni ikibazo gikomeye. As we come to preach, Igihe rero tuza tuje kubwiriza ubutumwa, are you preaching what God told you to preach, or you are preaching for people to be happy? ese urimo urabwiriza abantu ibyo Imana yakubwiye kubwiriza cyangwa urimo urabwiriza abantu kugira ngo bishime? If you are preaching what people want to hear, Niba urimo urabwiriza ibyo abantu wifuza kumva, it is for yourself. ibyo ngibyo byose ni ku bwawe. The seed of pride. Aho ngaho harimo imbuto y'ubwibone, So that you will gather people around you, kugira ngo wiyegereze abantu, so that people will see you as a God. kugira ngo abantu bakubone nk'Imana. For preachers, it is a big problem. Ku bavugabutumwa iki ni ikibazo gikomeye, And the Bible talks about preachers and teachers, kandi Bibiliya iratubwira ku bavugabutumwa n'abigisha that our judgment for us preachers and teachers, ko twebwe urubanza tuzacirwa twebwe nk'abavugabutumwa n'abigisha. in James chapter 3 verse 1, Muri Yakobo ibice 3 umurongo wa mbere it says any preacher or any teacher, haravuga ngo umuvugabutumwa cyangwa se umwigisha, that the judgment for them on the final day kubazwa gucirwa urubanza kwabo ku munsi wa nyuma will be more stricter than others. buzaba gukomeye kuruta abandi bantu bose. Hallelujah. Haleluya. That is the Bible. Icyo nicyo Bibiliya itubwira. Our judgment Urubanza tuzacirwa will be more stricter than others. ruzaba rukomeye kuruta urw'abandi bantu bose. That makes me fear Ibi rero nibyo bijya bintera ubwoba, and ask God that, God, help me to preach what you want me to say, nkavuga ni Imana unshoboze kuvuga ibyo ushaka ko ngomba kuvuga, not what people want to hear. ntutume mvuga, ntunyemerere kuvuga ibyo abantu bifuza kumva gusa. In your ministry, all of us are in ministry. Mu mirimo yacu itandukanye, mu mirimo dukoreramo Imana, Do what God tells you to do, mujye mukora icyo Imana ibasaba gukora, not what people want to hear. ntimukore ibyo abantu babasaba gukora. Because when you do what people want to hear, Kubera ko iyo ukoze ibyo abantu bagusabye bashaka kumva, you become like Herod. uzahita uhinduka nka Herode kuri abo bantu. People will look at you like a god because you have a big following. People will be worshiping you. Abantu bazajya bakubona nk'Imana kubera ko abantu benshi bazaza bagukurikiye. And then the seed of pride will be planted. Aho ngaho imbuto y'ubwibone izaba yakwinjiyemo. And once the seed of pride is planted, Imbuto yo kwibona niramuka ikwinjiyemo, you are beginning a battle with God, uzaba utangiye intambara n'Imana, which you will never win. kandi iyo ntambara ntuzayitsinda. Woe unto you. Woe unto you. Uzabona ishyano, If you start a battle with God. uzabona ishyano nuramuka utangiye intambara n'Imana. Woe unto you. Uzabona ishyano. David knew
what it was to start a battle with God. dawidi yarazi icyo byari bivuze gutangira intambara n'imana. There's one time when God gave David a choice. hari umunsi dawidi imana yamuhaye guhitamo. I think it was David. ni dawidi. When God gave him a choice of 2 punishments. 3 punishments. igihe imana yamuherezaga guhitamo ibihano bitatu. Hallelujah. Hallelujah. And David chose at least to fall into the hands of God. hanyuma dawidi ahitamo neza aravuga ngo nibura nagwa mu biganza by'imana. Because God is a God of mercy. kubera ko imana ni imana y'imbabazi. But God forbid. ariko imana, if you start a battle with God, niba utangiye intambara n'imana, because of pride. imana ikubabarire niba utangiye intambara n'imana. Because God resists the proud. kubera ko ijambo ry'imana ryatubwiye ko imana irwanya abibone. And gives grace to the humble. ariko igahera ubuntu n'imbabazi abicisha bugufi. Do you want the grace of God upon your life? niba ushaka ubuntu bw'imana ku buzima bwawe. Do you want the mercy of God upon your life? niba ushaka imbabazi z'imana ku buzima bwawe. Do you want to prosper in your ministry? niba ushaka gutera imbere mu murimo wawe. Do you want to prosper in your life? niba ushaka gutera imbere no kugubwa neza mu buzima bwawe. Let us examine ourselves. reka twisuzume. Examine yourself. wisuzume. And God will honor us. imana niyo izaduha icyubahiro. And God will prosper us. imana niyo izaduha kugubwa neza. And God will lift us up. imana izatuzamura. In Jesus' name. mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Let's pray. reka dusenge. Even as we close. soza. I ask each one of us to examine ourselves. ndaza gusaba buri wese muri twebwe kugira ngo yisuzume. Everybody. buri wese muri twe yisuzume. Including myself. nanjye ndimo. The Bible says, let us examine ourselves. bibiliya iratubwiye ngo reka twisuzume. Sometimes we deceive ourselves. rimwe na rimwe hari ubwo tujya twishuka. But let us examine ourselves. ariko reka twisuzume. And ask God to forgive us. dusabe imana kugira ngo itubabarire. If there has been any seed of pride in our lives. niba mu buzima bwacu haba harigeze habonekamo imbuto yo kwibona no kwishyira We hejuru. ask God to forgive us. dusabe imana kugira ngo itubabarire. Father, in the name of Jesus, data mu izina rya Yesu. I come before you. imbere yawe. Father, I ask, oh God, data ndagusabye that you will forgive us, oh God. kugira ngo utubabarire. If there is any seed of pride in our lives, niba oh muri God, twe ahantu haba hari imbuto yo kwibona. Father, forgive us, oh God. utubabarire mana. Help us, oh God, udufashe mana. to live right, oh God. kugira ngo tubeho ubuzima bwejejwe. Help us to be humble, udufashe mana kugira ngo tubeho ubuzima buciye so bugufi. that you will raise us up, kugira ngo abe ari wowe wenyine so uzatuzamura. that you will honor us, oh God, kugira ngo abe ari wowe uzaduha icyubahiro. so that what you have put into our hands, kugira ngo ibyo washyize mu biganza byacu. so that it will prosper in the name of Jesus. kugira ngo bizabashe kugenda bitera imbere mu izina rya I Yesu. come against the spirit of pride ndwanyije umwuka wo kwibona no kwishyira hejuru in each of our lives in the name mu of buzima Jesus. bwa buri wese hano mu izina rya Yesu. And I pray, oh God, for your spirit, oh God, ndasenze mana kugira ngo umwuka wawe, that spirit of humility, umwuka wo guca bugufi, that spirit of meekness, oh God. umwuka wo guca bugufi no kugwa neza. Jesus, you are our example. Yesu ni wowe rugero rwiza rwacu. You were here on earth as God, wari uri hano ku isi uri Imana, but you humbled yourself. ariko waciye bugufi wicisha bugufi. You washed the disciples' feet. wabashije koza ibirenge by'abigishwa. You humbled yourself waciye bugufi to die on the cross. wemera gupfira ku musaraba. Help us, oh God, udufashe mana to follow your example. kugira ngo dukurikire urugero rwawe. Father, we thank you data turagushimye, and we give you all the praise. tuguhaye icyubahiro In Jesus' name, mu izina rya Yesu. amen. 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 Amen.